Ndabahaje mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha muraje makuru tubagezaho yibanda cyane kuri politiki umutekano banye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 20 mu Kakaro 2025 ho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu gisata kirebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Muri amakuru turaza kubabwira ko hakozwe opération de reconnaissance offensive, igikorwa cyo gusesengura ibikorwa by'umwanzi bigamije kugabanya ibikorwa mu bice bya Kalungu. Bikaba byakozwe na FDNB aho yaje gusanga hari ibitwaro byinshi byari byarahishwe munsi y'ubutaka. Biravuga ko izi ntwaro nyinshi zafashwe ari za Sarambwe. Turaza kubabwira uko ibingibi byakozwe, tubabwire depot de clandestine, ububiko bw'ibanga ndetse n'ibiriko biragenda byibonekeza birebana n'ibiri kugenda bibera ku cyaga cya Tanganyika. Turaza kandi kubabwira poste d'observation et de repli stratégique uko byifashe. Turaza kandi kubabwira ibikoresho bikomeye byafashwe birimo uniforme camouflage, sac de vivre militaire, drone d'observation, munition encaisse ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kubabwira opération de fuite sectorielle, ibi bikaba bijyanye n'ubugenzuzi bwakozwe mu bice bitandukanye bimaze iminsi bigaragaramo ihungabana ry'umutekano. Turaza rero kubabwira mu buryo buramvuye ingingo ku yindi ibyemeranyijwe hagati ya leta ya Kongo ndetse n'uruhande rwa AFC. Turaza kugenda tubabwira ibyo buri ruhande rwagiye rusa Burundi ndetse n'ibyo baje kwemeranywaho. Hari kandi success tactique majeure, turaza kubabwira intsinzi y'ibi bikorwa biri gukorwa, tubabwire logistique offensive, turababwira kandi opération de contre insurrection biriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'umusirikare ukomeye ufite ipeti rya Lieutenant Colonel warungitswe na FDNB kujya kuyobora ibikorwa bitandukanye biri gukorwa nga mu gisagara cya Uvira. Abanywanyi ni muze tubane mu buryo buramvuye muri aya makuru, turebe icyo ibi bigaragaza ndetse n'icyo abasasanguzi bavuga ko biriko biragenda byibonekeza. Niba ari ubwa mbere dukurikiye ufyonde sabonura wiyongereye mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyitsaho ngaha. Reka duhere kubirebana n'ibiganiro mbere ko tubabwira operasiyo ikomeye yakozwe na FDNB, turebe icyo AFC ndetse n'igisirika ndetse na leta ya Kongo bemeranyije. Leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'ihuriro rya AFC ku igenekerezo rya 19 mu Kakaro 2025 bashyize umukono ku mahame genderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro bifashishijwemo bikaba bigirwamo rukomeye na Katari. Mu isinywa ry'amasezerano leta yari ihagarariwe n'intumwa nkuru ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu biganiro by'amahoro bya Rwanda na Nairobi. Sambu Sita Mambu. AFC yari ihagarariwe n'umunyamabanga uhoraho wayo Benjamin Bonimpa. Guverinoma ya Katari ikaba yari ihagarariwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khalifa nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Hari kandi n'abahagarariye ibihugu bishyigikiye ibi biganiro nka Mossad Barrios wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni mu gihe Minisitiri Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'u Rwanda, intumwa ya Togo n'iya Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Aya masezerano akaba agizwe n'ingingo nyamukuru 7 zikuye mu mpapuro 3, zose zikaba rero ziganisha ku gukemura amakimbirane mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Impande zombi zemeranyije ko amahoro arambye ari umusingi ukomeye mu kubaka leta iharanira intwaro rusange ya Kongo binyuze mu bumwe, iterambere kandi bikorwa mu buryo butekanye hashingiwe ku ntego ku itegeko nshinga
rya Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, amahame y'umuryango w'abibumbye n'ibyemezo byawo, aya Afurika yunze ubumwe, itegeko mpuzamahanga, impande zombi zemeye gukemura amakimbirane mu mahoro hagamijwe kurinda umutekano w'abanyekongo. Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo na AFC bemeranyije gukorana n'imiryango mpuzamahanga niyo mu karere kugira ngo umutekano w'abasivili ubungwabungwe kandi aya mahame ashyirwe mu bikorwa. Bizemeranyijwe kandi ko gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro zishingiye kuri diplomasi n'ibiganiro, aho gukoresha imbaraga n'amagambo y'ubucotoranyi bishingira ku myanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uw'Afurika y'Amajyepfo muri Gashyantare 2025. Impande zombi zemeranyije kwirengagiza ahahise habi zigatangira urugendo rushya rw'ubwumvikane, kubana mu mahoro ndetse no kubungabunga umutekano. Impande kandi zemeranyije kurandura amacakubiri mu gihugu, guteza imbere imibereho y'abaturage, kurwanya imvugo zose zibiba urwango mu bantu hagamijwe kugera ku mahoro y'ubwiyunge. Ibi ni ibyemeranyijwe. Leta ya Congo ndetse na AFC byemeje gushyigikira ubusugire ndetse n'ubwigenge bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, kandi bikaba rero bivuga ko bigomba kubahirizwa mu buryo ubwo ari bwo bwose hashingiwe ku kubaka amahoro n'umutekano, ariko ari ingenzi mu gutuma haboneka amahirwe menshi y'iterambere, imibereho y'abaturage igahinduka kandi ikiremwamuntu kikagira agaciro. Impande zombi zemeranyije kubahiriza ihagarikwa burundu ry'imirwano. Iyi ni ingingo isobanura ko buri ruhande rugomba kwirinda kugaba ibitero ku rundi mu kirere, ibyo umwanzi, kwangiza imitungo, kwirinda imvugo zihembera urwango no kudafata ibindi bice. Kugira ngo ihagarikwa ry'imirwano ryubahirizwe uko bikwiye, Leta ya Congo na AFC byemeje ko hazashyirwaho urwego rugenzura uko ibi bizakorwa rukanagenzura niba byubahirizwa. Impande zombi zemeje kandi kwirinda ibikorwa byose bishobora kubangamira iyubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo na AFC byiyemeje gufata ingamba zituma abanyapolitike ndetse n'abanyekongo muri rusange bizera ko amahoro ashoboka, bikanarema uburyo bwatuma habaho ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Impande zombi zashimangiye ko ingamba zirema icyizere zikwiye gushyirwa mu bikorwa ku bwangu, zigaragaza ko zizagira uruhare rukomeye mu gutuma zitanga umusanzu mwiza mu biganiro by'amahoro bizakomeza. Izi ngamba zirimo gutegura uburyo bwo kurekura imfungwa zafashwe n'impande zombi, bushyigikiwe na komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge kandi bushingiye ku mategeko ya Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Leta ya Congo na AFC byemeje ko gusubizaho ubutegetsi bwa leta bizafasha cyane mu gukemura impamvu z'amakimbirane binyuze mu masezerano y'amahoro. Byemejwe kandi ko gusubiza leta ibice byose by'igihugu ari ikintu cy'ingenzi kigomba kujyana n'amasezerano y'amahoro, uburyo bizakorwamo ndetse n'uburyo bizagenda bikorwa mu byiciro byabyo. Hari kandi gucyura impunzi. Impande zirebwa n'aya masezerano zemeye gufasha impunzi ziri mu mahanga ndetse n'izahungiye imbere mu gihugu gutaha mu mahoro ku bushake kandi mu buryo buzihesha agaciro. Bikazakorwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi ku mpunzi ziba mu mahanga. Aya mahame arasobanura ko zizacyurwa hashingiwe ku masezerano Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi byagiranye n'ibihugu bitandukanye bibacumbikiye. Hari kandi uruhare rwa MONUSCO n'inzego z'akarere, aho Leta ya Congo na AFC byemeranyije kurinda no gufasha abasivili ndetse no gushyigikira ibikorwa byo kurinda abasivili no guhagarika imirwano zibafashijwemo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni, MONUSCO ndetse n'inzego z'akarere, cyane cyane n'urwego rw'ubugenzuzi rwashyizweho hashingiwe kuri aya mahame. Hari kandi amasezerano y'amahoro. Impande zombi zemeranyije ko amasezerano y'amahoro ari ngombwa kugira ngo haboneke umutekano, iterambere rirambye, imibereho y'abaturage ibe myiza, uburenganzira bw'abanyekongo bubungabungwe, impunzi zitahe mu buryo buzihesha icyubahiro ndetse n'agaciro mu gihe hari gukemurwa amakimbirane guhera mu buryo bwo umuzi.
izemeye gushyira mu bikorwa aya mahame kuva agitangazwa ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025 cyangwa se bitarenze ku minsi 10 nyuma yo kuyashyiraho umukono. Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na AFC byemeranyije gutangira ibiganiro byimbitse bitarenze iminsi 10 nyuma yo gushyira umukono kuri aya mahame. Nk'uko bigaragara mu itangazo ry'aya mahame, ibi biganiro bizajyana n'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo i Washington DC ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025. Impande zombi zumvikanye ko ibiganiro bigana ku masezerano y'amahoro afatika bikwiye kuba inshuro nyinshi kandi bigashingira ku bufatanye n'intego byumvikanyweho kugira ngo amahoro akomeye abashe kuba yakongera kugaruka muri ibi bice. Hagati aho rero u Rwanda rwagize ibyo rutangaza ku birebana n'aya masezerano yasinywe cyangwa aya mahame yasinywe hagati ya Leta ya Kongo ndetse n'uruhande rw'izasarambwe, aho kugeza ubu rero guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yishimiye ishyirwaho ry'inyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro ihuriro AFC izasarambwe ryasinyanye na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku wa gatandatu ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025 nibwo inyandiko n'amahame byashyizweho umukono i Doha muri Qatar nyuma y'ibiganiro impande zombi zari zimaze amezi 3 zigirana muri uyu murwa mukuru wa Qatar. Guverinoma y'u Rwanda biciye mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane yavuze ko ririya sinya ritanga icyizere cyo kugira kubona umuti ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ubuseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no kugarura amahoro mu karere. Kinshasa yasinye IS ikaba rero yarasinyanye na AFC inyandiko n'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro nyuma y'igihe kirekire ku kwezi nyuma y'igihe kigera ku kwezi hasinywe amasezerano hagati ya Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda, bikaba byarabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu byo Leta ya Kongo ndetse na AFC bumvikanyemo harimo kubaha agahenge k'abantu bakaba rero bagomba guhagarika ibitero ibyo ari byo byose, yaba ibyo mu kirere, ku butaka no mu mazi, gushyira iherezo ku icengezamatwara ryose rigamije urwango ndetse no kwirinda gufata uduce dushya nk'uko biribonekeza. Izi mpande zemeranyijwe ko kandi zigomba gushyiraho urwego rukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge ruzaba ruri muri MONUSCO n'inzego z'akarere mu gihe bizaba bibaye ngombwa. Hari kandi gushyiraho ingamba zo kurema icyizere zirimo gushyiraho urundi rwego rwo kurekura imfungwa zifite aho zihuriye n'impande zombi, bikazakorwa ku bufasha na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Leta ya Kongo kandi igomba gusubirana ibice byo mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange bikaba bigomba gukorwa kandi mu gihe gito. Ikindi kandi nuko Kinshasa na AFC bagomba gukurikirana ibiganiro byo ku rwego rwo gucyura mu cyubahiro impunzi z'abavuye mu zabo. Ibi bikaba ari ibintu bigiye kuba bizakorwa nk'uko rero bitangazwa kandi bikagenda byibonekeza. Biragaragara ko urugendo rugihari, hagikenewe kugira ibikorwa kugira ngo amahoro yongere agaruke, kuko kugeza ubu ngubu rero ibiganiro nubwo byagiye biba hagiye hagaragara ko FARDC ndetse na FDLB bigeze na rimwe bemera ko urugamba barutsindwa, ariko bakomeje kugenda barwana. Mu yandi makuru reka tubabwire ko M23 yamaze kunyomoza Leta ya Kongo biciye ku byatangajwe n'umwe mu baminisitiri bahangaha. Uko rero amakuru ahari abivuga, umutwe w'izasarambwe wabeshyuje guverinoma ya Kongo ko yatangaje ko igomba kuvana ingabo zawo mu bice byo mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku wa gatandatu nibwo uriya mutwe wa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo washyize umukono ku nyandiko y'amasezerano agena amahame y'ibanze imbere y'uko impande zombi zisenyana amasezerano y'amahoro, nyuma y'uko iriya nyandiko yari imaze gushyirwaho umukono. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho wa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kana umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Bwana Patrick Muyaya yatangaje ko mu byo amasezerano ateganya harimo kuba
iza Sarambwe zigomba kuvana ingabo zazo mu bice bigenzurwa. Ibi bikaba rero ari ibintu bivugwa ko bitari ukuri, aho yanditse ku rubuga rwa X agira ati inyandiko y'amahame y'ibanze twasinyanye ni Doha na AFC no kubuhuza bwa Qatar ishingiye ku kubaha byimazeyo itegeko nshinga rya leta iharanira intwaro rusange ya Congo, amasezerano y'umuryango w'abibumbye n'ay'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, imyanzuro mpuzamahanga y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko umwanzuro w'1773 uri ku murongo w'amasezerano ya Washington. Yakomeje agira ati aya masezerano yemera imirongo iturukura twamenye twirwaneho, by'umwihariko kuva mananiza kwa AFC mu bice yigaruriye. Bikaba rero ari ibintu bivugwa ko bigomba gukurikiranwa kandi bikaba igisubizo ku bibazo bimaze iminsi byibonekeza. Dukomeje page y'amakuru yacu, reka tubabwire ibiriko biragenda bibera muri ene zigenzurwa n'iza Sarambwe ndetse naho FARDC. Amakuru atugeraho aravuga ko mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo hari ku wa gatandatu ku igenekerezo rya 15 Mukakaro 2025 ingabo z'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi zakoze Opération de Reconnaissance Offensive, igikorwa cyo gusesengura ibikorwa by'umwanzi bigamije guhungabanya ibikorwa bye mu gace kahitwa Kalungwe hafi y'umujyi wa Uvira muri territoire ya Sud muri territoire iherereye muri Sud Kivu. Maze rero zikaba zivuga ko zambuwe ibizwi nka depot clandestine, ibubiko bw'ibanga, ibikoresho by'iza Sarambwe bikaba byarahishwe mu mwobo mugari, ariko bikaba byaraje kuba byafatwa nk'uko amakuru ari kudushyikira ngaho ariko arabivuga. Ariko ibyamakuru byo turacyakomeje kugenda tubikusanya mu byo twamenye, nk'uko tubikesha umwe mu basirikare b'inararibonye muri unité de reconnaissance spéciale, agace k'abasirikare bafite ubumenyi buhanitse mu bijyanye no gushakisha no gusaka ibikorwa by'umwanzi. Ububiko bwa bukaba rero bwarinjiriwe mu buryo budasanzwe. Mu yandi makuru dufite nuko rero hari ibikoresho byagiye bifatwa, harimo byagiye bigaragara ko byagiye zamburwa iza Sarambwe mu bice bitandukanye. Hari lance roquette RPG-7, hari mortier de 60 mm et 90 mm, hari kandi munition NK Secret, hari drone d'observation, hari sac de vivre militaire, hari uniforme camouflage n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. Iyo opération de feu sectorielle ni ubugenzuzi bwakozwe mu bice bitandukanye bya kace nk'uko biragenda byigaragaza. Section Gen militaire, aka ni agace k'ingabo zishinzwe gucukura, gutegura ibikoresho n'imitego. Ibiro bikaba byatangiye gukorwa. Nimugenda muze gukomeza kugenda mukurikiranira hafi bimwe mu bikomeje kugenda bikorwa, aho bitangazwa ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bavuga ko hari equipe de miniere, abasirikare b'inzobere karundura mu kuba bamenye ibisasu bishyirwa mu butaka. Hari kandi patrouille de nocturne de coordonnée, aho rero hari amakuru akomakomeye agaragaza uburyo ibi biri kugenda bikorwa nk'uko amakuru ahari abivuga. Inkuru rero zaturutse mu baturage bo mu bice bya Shanje, ahitwa Munanira, ahitwa Kayanja, baravuga ko hari abantu bataramenyekana babaga bagenda nijoro bazanye ibintu binini babikuye mu makamyo. Bikaba rero byaragiye bigaragara ko byagiye bishwa mu bihuru byegereye mu misozi yitwa Kalungwe. FDNB yashyizeho Opération Coupe de Fierté, igikorwa cyo gufata abanyabyaha bateguwe, bikaba byakorwa hateguwe umutego. Ari nabwo rero hajya hamenyekana ibanga ry'uko ibi bikora. FDNB ikaba yabashije gukora ikizwi nka success tactique majeure, insinzi ikomeye n'ingamba za gisirikare kuko bigabanyijemo ubushobozi bw'iza Sarambwe bwo kugera mu bindi bice bitandukanye. Imiryango imipangu ya FDNB mu bijyanye na offensive logistique offensive, bikaba rero bivuga ko ibi ari ibintu bitazigera byoroha. FDNB yerekanye ubushobozi bwo gukora operation de nocturne insurrection, bikaba ari ibintu bivugwa ko biri kugenda bitanga ibijyanye n'imbaraga kuruta ibyigeze bibaho. Mu yandi makuru akomakomeye ari nuko
mu kiganiro kigufi umusirikare utwara ingabo muri ibi bice yagize ati ibikorwa nk'ibi biragaragaza ko intambara irwanwa mu buryo butari ubw'amasasu gusa, kuba twarabashije gukura kuguruzana ibikoresho ndetse no kubyigarurira n'intambwe ikomeye kandi bizagira icyo bitumarira. Akaba ari ibyagiye bitangazwa birebana n'ay'urugamba agezweho. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye ufyonde sabone uraba wiyongere mu badahwema ndetse n'abatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Hasta la vista.